Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya lagi di Kampung Cirata ini di perkebunan kita explore buat ngaliwat bareng. Tuh, Baraya. Tuh. Jauh. Dari asak ieu Baraya. Tuh. Wah. Ieu sareng ieu. Nah, kasih ngaliwatna ieu lagi. Nah, kanggo nyuci bangsa naon lah ibaratnya bangsa bade beras apa naon gitu nyuci kanggo lauk gitu. Jadi aya saya mau saepeun baraya mantap pokoknya mah. Urang kasaung baraya yah gaskeun. Oh baraya ieu pepelakana tuh. Ada cengek, cabai, ada kacang panjang di sini mah Baraya. Banyak Baraya tanamannya, mantap tuh. Pepaya, belum matang, tadinya mau dipetis, gaskeun lah, kita kasaung. Baraya. Singkong pisan pokona mah. Kacang ya? Hah? Mana? Kacang nih yuk? Hah? Ting tah. Nya. Kacang. Tahu jagung. Awas pisan Baraya ieu perkebunan. Belakangnya nih. Ada batur. Batur atuh. Awas pisan pokona mah Baraya ieu tempatna. Mantap kanggo ngaliwat barang entar lah. Itu tuh naon? Hah? Tinggal itu aja naon. Itu naon? Hah? Itu naon itu? Saung din? Saung. Kayak itu mah. Saung itu heula eta mah. Kering coba yuk ekspor. Ekspor kita saung. Gas lah. Yuk. Oke Baraya kita explore saung di Cirata Baraya. Gaskeun. Yuk. Tadi ya? Iya. Kita ngaprak. Di sini mah Baraya gak perlu gak perlu beli, langsung ambil aja. Aprak terus. Oh ini ya. Mantap. Kita niis Baraya. Oh, saung legend nih. Kita ekspor saung di Cirata. Gimana ya? Sore hari. Mantap. Yuk. Kemana? Sok yan, duduk coba. Genahnya saung Cirata Kabupaten Cianjur tuh seur tanamanna Baraya mantap loh. Oke Baraya, ini saung kedua mantap buat ngeliwat barang. Kita menuju saung ketiga. Ya gaskeun. Baraya.
tanaman jagung. Ah, banyak pokoknya. Nih, kita menuju saung ketiga, Baraya. Buat ngaliwat. Explore lah. Nih, Baraya, saung ketiga. Awas. Pisang ya. Mantap. Tuh, gedang sama metis. Kita explore lagi kan? Ya. Saung keempat. Mana? Gaskun. Oh itu. Tuh. Pisang panjang. Empat. Tong legend ya. Ya, tong legend ya. Ada kangkung. Mantap pokoknya. Tapi jarumplingnya. Hah? Jarumpling. Heeh. Aneh nanti. Kekaraun. Nah, masuk. Ini ya saung keempat. Kita sering mukbang di sini kan? Oh. Mantap nih. Saung keempat. Iya. Kita sering mukbang di sini. Sering makan-makan lah. Ini saung legend nih. Udah lama gak kesini? Saung terakhir. Saung terakhir nih. Oh itu. Itu kan Tuh. Ini saung ke berapa ya? 5. kelima. Ayo. Saung kelima nih. Unik banget nih. Kayak bener. Tapi ya. Gaskeun ya. Gaskeun. Segar ya, tanaman asli. Explore Baraya. Explore ke saung. Explore saung di Cirata. Mantap. Kita explore saung terakhir ya. Saung legend mau diruntuhkan. Saung ke-6. Yuk. Udah, gaskeun. Nih ya. Saung legend. Garung dia ya. Hah? Garung teh ya. Heeh. Lokasi ngaliwat barang tahun terakhir. Mantap. Ya. Ini bilang buat tipis. Bisa. Terima kasih untuk vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.